Amezi 8 aruzuye neza rwambikanye hagati y'Uburusiya na Ukraine ishyigikiwe n'uburengerazuba bw'isi. Aya mezi asanze neza uduce 4 twa Ukraine twaramaze gutora twemeza yuko tugomba kuba tw'Uburusiya, ndetse ubu ngubu twamaze kwemezwa mu Burusiya. Urugamba rwo gushaka kubohora utwo duce narwo rurakomeje ku ruhande rwa Ukraine, ndetse Uburusiya bukomeje umugambi wabwo wo guha umutekano byizewe utwo duce. Mu makuru ari kuvugwa muri iyi minsi nuko Uburusiya bwatangiye gushinja Ukraine gutegura umugambi wo gukoresha ku butaka bwayo bombe y'umwanda cyangwa dirty bomb ishobora kubika ubumara kirimbuzi, hanyuma bikegekwa ku Burusiya kugira ngo ibikorwa byo kuburwanya bishyirwemo imbaraga cyane cyane n'uburengerazuba bw'isi. Ikaze kuri Gentil Jadeo Official. Hagati aho Emmanuel Macron nawe yemeza yuko Ukraine ari igomba kugena ko habaho ibiganiro by'amahoro kandi bikabaho iri hejuru y'Uburusiya kugira ngo ibyo ishaka byose bigerweho. Gusa Uburusiya bwemeza yuko ibingibi bitazashoboka. Natwe reka tubahe ikaze. Ni Gentil Jadeo Official. Banyarwanda batura Rwanda, hehe n'ikibazo cyo kugura, kugurisha cyangwa gukodesha? Igisubizo ubu ni Auto House Limited. Tubafitiye amazu n'amamodoka meza utasanga handi ku giciro kinogeye buri wese. Tubafitiye ibibanza by'ubwoko bwose, yaba ibyo gutura, iby'ubucuruzi n'iby'inganda, kandi tukabafasha kubona autorisation de bâtir zabyo. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 90 80 74 cyangwa mukadusura ku rubuga rwacu rwo wa@autohouse.rawa. Mwana dukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Auto House Limited, yaba kuri Facebook, Instagram na YouTube. Ikaze muri Auto House Limited. Abanya-Ukraine nibo bazahitamo igihe gikwiye cy'amahoro. Ni amagambo ya Perezida w'Ubufaransa Bwana Emmanuel Macron avugira mu nama y'amahoro yateguwe n'abegamiye kuri Kiliziya Gatolika i Roma. Macron yasabye ko habaho amasezerano y'amahoro muri Ukraine, ariko ashimangira yuko Ukraine ari igomba gushyiraho ingingo zemeranywaho muri ayo masezerano. N'uruhande ahuriyeho n'ibihugu bigize OTAN yose, aho bivuga yuko intambara igomba gukomeza kugeza ubwo Uburusiya buzaba bwacitse intege. Ubundi Ukraine ikabiri hejuru cyane y'Uburusiya ku meza y'ibiganiro. Ni niki ngiki ngo kigamijwe? Icyo gihe rero ngo hazemeranwa ku bintu byose Ukraine izabishaka, izazana ku meza y'ibiganiro, nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press bibitangaza. Perezida w'Ubufaransa Macron ati guhamagarira amahoro bishobora gusa n'ubugambanyi kuri Ukraine, ariko umunsi umwe umuryango mpuzamahanga uzashyigikira ibiganiro by'imishyikirano hagati ya Kiev na Moscow. Icyakora amahoro ntabwo ashobora gutangwa n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Turashaka yuko abaturage ba Ukraine bahitamo igihe runaka ibiganiro byaberaho, ndetse n'ibigomba kujya ku meza y'ibiganiro bikaba ari byo byubahirizwa. Ntabwo ari ubwa mbere Emmanuel Macron agaragaza ibi bitekerezo byose gutya. Mu ntangiriro z'impeshyi yaragize ati Ukraine izahitamo igihe ibyo ishaka byose bizaba byagezweho kugira ngo habeho kubaka amahoro. Mu bihe bitandukanye abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza na OTAN yose muri rusange nabo bavuze amagambo nk'ayo, binyuze mu gukomeza gutera inkunga Ukraine no kwiha intwaro nyinshi kugira ngo ibashe kujya hejuru y'Uburusiya mu mirongo y'urugamba. Iyi nkunga biyemeje ko bazakomeza kwitanga kugera igihe cyose bizafata kugira ngo Ukraine yumve iri hejuru cyane y'Uburusiya mu rugamba. Ikinyamakuru RT nicyo mu Burusiya gitangaza yuko bigoranye cyane kugira ngo ibyo Ukraine ishaka bigerweho. Impamvu ngo nuko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aherutse gutangaza ko atazigera yemera na gato yo kuganira n'Uburusiya mu gihe Vladimir Putin azaba akiri ku butegetsi. Mu ntangiriro z'ukwezi Bwana Zelensky yasinye iteka rikora ibiganiro byose by'amahoro mu gihe Putin yaba akiri ku butegetsi mu Burusiya igihe byafata cyose. Bivuze ko byanze bikunze kuri we ubushyamirane bugomba kugumaho kugira ubwo Putin azaba atakiri umutegetsi. Zelensky kandi yijeje yuko byanze bikunze Ukraine igomba kwisubiza uduce twose yambuwe turimo Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporozhia.
ni uduce duherutse kwemezwa nk'utugize ubumwe bw'ibice bigize Uburusiya nyuma y'akamarampaka yakozwe. Uretse kwisubiza utu duce kandi Bwana Zelensky yarahiriye yuko azisubiza n'umwigimbakirwa wa Crimea wiyunze ku Burusiya cyangwa se bwawiyometseho igihe n'ubundi intambara yari imeze nabi mu 2014. Ku rundi ruhande Uburusiya nabwo bwemeza yuko igitero cyose ku butaka bwacyo harimo n'ibice byose Ukraine ishaka kwisubiza bigomba gufatwa nk'ikintu kidasanzwe kandi kigeramiye ukubaho k'Uburusiya. Ubundi noneho ngo nabwo bwinjire mu ntambara bukoreshe ubushobozi n'inzira zose zashoboka, niko Putin aherutse kubitangaza. Mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka Dmitry Medvedev uyahoze ari perezida w'Uburusiya kanaba yingirije mu kanama gakuru k'umutekano mu Burusiya yaburiye Ukraine avuga yuko niramuka na gatoya igabye igitero kuri Crimea bishobora guhita bishyiraho umunsi w'urubanza kuri Ukraine. Hagati aho Kremlin ubwo n'ubutegetsi bw'Uburusiya bwaburiye Ubwongereza, Ubufaransa n'ibihugu bindi bikomakomeye mu burengerazuba bw'isi yuko Ukraine iri gutegura guturitsa bombe yifitemo ubumara bwa nucleaire ubundi ikabyegeka ku Burusiya ku buryo bishobora gutuma OTAN yinjira mu makimbirane muri Ukraine mu buryo noneho bweruye. Ni ibintu Uburusiya buri gushinja Ukraine yuko izakoresha iyi bombe izwi nka dirty bomb iri mu ntwaro zemewe gukoreshwa ku rugamba ariko nanone ishobora gushyirwamo ibiturika bifite ubumara bwuzuye uburozi. Ukraine yahakanye ibyo ngibyo ivuga yuko atari byo. Ku cyumweru Minisitiri w'ingabo mu Burusiya General Sergei Shoigu yagaragarije mugenzi we w'Ubufaransa Bwana Sébastien Lecornu impungenge z'uko Ukraine ishobora kuba iri gutegura ubushotoranyi bukoresheje dirty bomb. Ni mu kiganiro bagiranye kuri telefone baganira ku buryo ibintu bimeze muri Ukraine ngo biri kugenda bifata indi ntera ku buryo bishobora no kurenga igaruriro. Uyu muburo kandi Minisitiri w'ingabo mu Burusiya yanawusangije bagenzi be harimo uw'Ubwongereza hamwe n'uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ababwira yuko bishobora gutuma ibintu bifata indi ntera. Ba Minisitiri b'ingabo b'Ubwongereza hamwe na Amerika bavuze yuko ibyo bintu nta shingiro bifite byo gutuma ibintu bikara. Bemeza yuko ibyo ngibyo ari ibirego by'abaringa by'Uburusiya. Mu gitondo cyo ku cyumweru nanone ikinyamakuru RIA Novosti cyavuze yuko ibinyamakuru bitandukanye birimo n'ibyo muri Ukraine biri kuvuga yuko Ukraine iri gutegura guturitsa dirty bomb cyangwa se igisasu kirimbuzi kidahambaye kuri territoire yayo. Iki kinyamakuru cyatangaje yuko intego yo guturitsa iki gisasu ishobora kuba ari yo gushinja Uburusiya yuko bwakoresheje intwaro kirimbuzi z'ubumara zo kurimbura imbaga y'abantu, hanyuma hagahita hatangizwa umugambi karundura wo kurwanya Uburusiya byeruye. Inkuru zivuga yuko ubutegetsi bwa Ukraine bwamaze gushyiraho urwego rushinzwe gukora iki gisasu ndetse ngo kigiye kugera ku musozo wacyo mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ngo ubutegetsi bwa perezida wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky buri kugirana ibiganiro byihariye n'abategetsi b'Ubwongereza mu masezerano azatuma Ubwongereza bwohereza ibice by'intwaro kirimbuzi muri Ukraine mu minsi ya vuba ahangaha. Ubwongereza na Ukraine birumvikana byose byarabihakanye. Perezida Zelensky yavuze yuko igihugu rukumbi gishobora gukoresha intwaro z'ubumara kirimbuzi ku isi ari Uburusiya gusa. Yahakanye ibyo birego by'Uburusiya rero, ahubwo abari bwo atunga urutoki yuko bushaka gukoresha izi ntwaro kirimbuzi. Muri video y'ubutumwa bwe yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Bwana Zelensky araho yagize ati ahariho hose Uburusiya bwimakaje imfu no gutesha agaciro, naho Ukraine yo iri kugaruka mu busanzwe, kandi hari igihugu kimwe cyonyine gishobora gukoresha intwaro za kirimbuzi mu gice cyacu cy'Uburayi, kandi icyo gihugu nicyo cyategetse Sergei Shoigu guhamagara ahantu runaka asa n'utanga umuburo. Muri iguriro birihuta kandi birahendutse. Tuma ibikoresho byose ukeneye birimo n'iby'ikoranabuhanga ku masoko nka Alibaba, Amazon, eBay n'andi. Gurira mu Bushinwa, Amerika na Dubai, ibyo ukeneye bikugereho mu minsi 7 itarenga 14. Iguriro bari mu kazi kose kuri ingingo. Ubu noneho hari umwihariko kuri telefone zigezweho za iPhone 14. Ziracyari nkeya ku masoko, ariko muri iguriro bayivana ku ruganda cyangwa ku masoko mpuzamahanga bakayikuzanira. Icyo ukora, downloadinga app yabo yitwa Iguriro Shopping cyangwa usure urubuga rwabo rwa e2guriro.com
wanahamagara kuri 0781 81 61 iyi nimero iba no kuri WhatsApp. Ku munsi wo ku cyumweru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri Ukraine Dmytro Kuleba yavuze yuko ibyo Uburusiya butangaza ari ibinyoma byambaye ubusa. Mu ijambo rye ati, icyambere Ukraine yasinye amasezerano ya NTP yo kudakwirakwiza intwaro z'ubumara. Ntabwo dufite dati bombe ndetse ntabwo duteganya kuzigira rwose. Icya kabiri kandi Uburusiya bukunze gushinja abandi ibyo bari gutegura gukora. Minisitiri w'Ingabo mu Bwongereza Benwelas nawe yavuze yuko ibyo Uburusiya buvuga by'ikoreshwa ry'ibi bisasa atari byo, ndetse ko kidakwiye gufatwa nk'ikintu kidasanzwe cyaza gutuma ibintu bifata indi ntera cyangwa se ibyarenga igaruriro. Mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru Deutsche Welle, umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yavuze yuko Uburusiya niburamuka bukoresheje intwaro kirimbuzi muri Ukraine buzahura n'ingaruka zihambaye. Abategetsi benshi mu Burusiya ntabwo bahwemye kugaragaza yuko Uburusiya nta muntu n'umwe bwigeze bukangisha ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi, ngo bwakomoje ku mahame y'igisirikare cyabwo, avuga yuko izi ntwaro z'ubumara kirimbuzi zakoreshwa gusa mu gihe ukuboko kw'igihugu cyabo kwaba kugeramiwe cyane, cyangwa se mu gihe izo ntwaro zaba zakoreshejwe n'ubundi mu kurwanya Uburusiya. Ibisasu byiswe iby'umwanda cyangwa se dirty bomb bikoresha ibiturika bisanzwe byemewe ku rugamba, ariko nanone byifitemo ubumara butumuka kandi bwica bw'uburozi. Nubwo bidashobora kugereranywa neza n'umutwe w'igisasu kirimbuzi nyirizina mu bijyanye n'imbaraga zabyo, iyi bombe ishobora kurekura ubumara bw'uburozi bugakwirakwira mu kirere kure cyane y'aho cyatewe cyangwa se aho cyarekuriwe cyangwa aho cyoherejwe.